lại để nói vậy nói lại năng quên chân à vâng ơi ơ xong bà nhà mà bị bẹt trong cà riên ở đây chứ cái điều chân unica tầm rong unica bằng lưỡi chả này ta mà nghe ba này kêu phía chân tầm rong đi dậy cái pra tầm rong đi dậy chả chó khả năng bọc đây là đời xa ta này kêu chá đời xa ta unica នៅវត្តនេះនិយាយដូចតែគ្នាដែរបងនិយាយរួមទៅក្នុងសភៅវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងបងឲ្យឃើញប្រធានបទធំមេតិកាមួយថ្ងៃចូលទៅមើលមេតិកាអញ្ចឹងផ្នែកទី1ហ្នឹងគេដាក់វត្តនេះនិយាយអញ្ចឹងតម្រងអតីតមុនវាមិនតម្រងអសតើអត់ហើយតម្រងដល់ពេលចូលមករៀនទី2យើងរៀនអ៊ឺនីកាអញ្ចឹងអានោះវាតកតងនឹងគេថាមូលហេតុមកពីមូលហេតុបែបនេះបែបនោះទៅបានវាចេញលទ្ធផលមកបែបនេះអញ្ចឹងណា ដូចតែគ្នាចឹងទេដោយសារតែចេះទៅវាចេះចោះនឹងសញ្ញានេះតែមិនតែក្នុងវេយ្យាករណ៍ផុសកូរ៉េវាប្រើបានច្រើនតម្រងបងប្រើគាត់ណាវេយ្យាករណ៍វាមួយប្រើនេះប្រើនោះបានច្រើនទៅតាមស្ថានភាពទៅតាមប្រយោគទៅតាមអីផ្សេងៗចឹងទៅបងហើយអូនរ៉ិនអ៊ឺនីកាតម្រងអ៊ឺនីកាចឹងជាទូទៅគេប្រើសម្រាប់នេះប្រយោគនិយាយច្រើនបងតម្រងអ៊ឺនីកាហ្នឹងណាអ៊ឺនីកាចឹងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទហើយនឹងគុណនាមតើអត់កិរិយាសព្ទគុណនាមចឹងជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទមកអ៊ឺនីកាហើយដល់ពេលប្រើជាមួយនឹងគុណនាមក៏តម្រងអ៊ឺនីកាដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងនាមជាមួយនឹងនីកាឬមួយក៏អ៊ីនីកាចឹងណាបើយើងប្រើជាមួយនឹងនាមណាហើយសេញយ៉ាក់ខំ ចឹងតម្រងនេះគេបង្រួមឬមួយក៏គេដកចេញអ៊ឺនីចឹងគេប្រើអ៊ឺនីពេលខ្លះគេប្រើអ៊ឺនីកាកាធ្វើអ៊ឺនីកាក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេនិយាយទៅអ៊ឺនីចឹងណាខាបូនីដែលលើកពេលណាបើ 학교에 가보니 학생들이 뭐 없었어요. 그잖아. 좀 말씀드린 게 저런 왜 빨리 가보니까 학교에 가보니까 학생들이 없었어요. 뭐 이런 예전가 반에 반다네 클락게 짱 바텀니까 게 바텀니가 반다. chẳng á hay 강조는 하는 trong sừng cọt á ưu tiên thay dân trong sừng cọt tới lờ bảy mùi ấy chẳng từ hắc chẳng cái phá tùm rong unicán은 rồi mới có unican carbonican은 chẳng cái trong sừng cọt tới lờ ở vậy đây nó khang khói bắt đây nó khang khói chẳng á hay dư sa mình bọp chứ mình thay bây giờ có đây sử điện khía việc sử điện chỉ mùi năng a o sò rồi mới có iki 때문에 nè bỏ bỏ bằng khơi này không bỏ bỏ cho mình ha nâng ai việc sử điện nâng chừng mỗi nâng tầm rộng a o số hay nâng iki 때문에 chẳng ó iki 때문에 cho mình ta thùng xa hàng dùng xa ký 때문에 về phải chừng mỗi nào nâng sử điện chừng mỗi nâng mình bóp nâng đài chẳng ó 자 앞에 내용은 좀 많다 받는 항목 주로 화자의 주관적인 느낌이나 생각을 원인이나 이유로 나타내며 정 안 받는 항목은 về mấy đá 주로 화자 nè đa ni giấy đó 화자 nè đa giấy 주관적인 느낌 정 đây tha lại cái nào có mèo róm tha 주관적 nó là này ha 객관적 nó ở vậy để cả lang bậtប៉ុន្តែ주관적 nó là lại cái nào tha để cả lang để cả cật phọc luôn anh chẳng á nè mà tệ phọc luôn anh cả cật phọc luôn anh chẳng từ viên mến chạy sẽ đây nhỉ quật cật tha ô anh mình hưởng chết anh mình hưởng cho cả lang nó 주관적 ta mà tệ cầm đất phọc luôn nó về 객관적 nó lại cái nào vậy để việc cả lang chạy sẽ đây nhỉ chẳng từ nhưng việc tôi khi à bị 주관적 hay bị 객관적 nữa 주관 hay 객관 bị nâng tranh chán bằng bị nâng nơi phía xa cái đấy bị tranh chán 주관적 객관적 cái phá bị nâng chẳng bị nâng bị tôi khi 자
느낌이나 생각을 원인이나 이유로 나타내며 짱 아꿈낫 좀 뭘까 럼 대과 또 반트 đòi cả kết phật luôn mà tệ phật luôn đó nghe nâng vía bằng hai nớ 원인 vừa là hai rồi mới có nâng ngày 원인 또는 이유 nâng ngày mau bị mua là hai là mùi chẳng từ hai thiê 내용은 짱 악 항목 nè bây giờ 항목 nó bằng hai tí cầm đất rồi mới có rom để quaตัวbàn màu bàn tay bây giờ hàng khỏi mấy kia 내용은 결과를 나타낸다. chẳng vì bằng hai dòng pi là tập Paul chẳng hả? Vì chẳng bằng hai pi là tập Paul. Hai mấy tiết unique một unica nên chẳng sầm rạp unica nên anh nói vì mấy đấy at ot ina cái sự suy ta chẳng những ai prai chỉ mới năng at ot rồi mới có ket ai prai chỉ mới việc bàn chẳng á nó không tập rong unica nên 앞뒤에 주어가 같거나 쩌만타 앞뒤에 주어 정 버티는 bọt đại miền nơi kháng mốc hay nơi kháng khói nâng vì ai đôi kia đó 같거나 달라도 모두 쓸 수 있다 정 nơi kháng mốc hay nơi kháng khói việc đôi kia cả bạn nơi kháng mốc nơi kháng khói việc khó kia cả bạn đôi kia đây 버티는 bọt á kháng mốc việc đôi kia chẳng ok kháng khói việc khó kia cả đó còn nơi tái ok chẳng vì ai phá bàn đồng pi nó ngó vàต่อมา뒤에 내용에는 hay ví dụ nó khang khôi mạch đấy 명령문과 청유문이 많이 쓰인다. 좀 명령문 앞에 요 붙이야 lại cái nào rồi mới có 청유문 스나솜 뭐 với mùi chẳng nó cái pra không tầm rộng bài nênច្រើន구어체에서 상대방의 말을 다시 반복하지 않고 ចឹងនៅក្នុងទម្រង់នៃភាសានិយាយមិនដែរ 상대방의 말을 다시 반복하지 않고 ចឹងពាក្យរបស់ដៃគូដែលយើងនិយាយទៅហ្នឹងយើងបើចាំនិយាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតទេ 이유만을 말할 때는 ហើយយើងគ្រាន់តែនិយាយតែតកតងពីមូលហេតុទេតកតងពីមូលហេតុហ្នឹងចឹងពេលហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹង unicaño ឬមួយក៏ a 형태로 쓸 수 있다 ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ unicayo ចឹងក៏បានដែរអាហ្នឹងណាចឹងបើសិនបញ្យល់ឲ្យបានជាក់លាក់មើលឧទាហរណ៍គេបានយល់បងចាំមើលឧទាហរណ៍thì cái là sang tây băng ấy anh nhưng 상대방អ្នកដែលគេដៃគូដែលកំពុងនិយាយជាមួយយើងហ៎ដៃគូម្នាក់ដៃគូមកខាងទៀតគេ 상대방 ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាបងពងនិយាយជាមួយនៅណាគេម្នាក់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃជិះនិយាយខ្លួនឯងមួយថ្ងៃនិយាយតែគេនិយាយពាក្យ 상대방 មានន័យថាអ្នកដែលកំពុងនិយាយជាមួយមួយថ្ងៃហ្នឹងដៃគូមកខាងទៀតអញ្ចឹងណាគេនិយាយ 상대방 អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឈប់មកសិន니는 문어체 많이 쓰인 반면 អញ្ចឹងអាតម្រងនីកន្លែងនេះគេមិននិយាយបង니까នីឃើញឡើងក្នុងប្រអប់ទេអញ្ចឹងពេលខ្លះអាពាក្យនីហ្នឹងគេប្រើជាមួយនឹងតម្រងសរសេរច្រើនជាង 문어체ប៉ុន្តែ unica ហ្នឹងគេប្រើជាមួយនឹងតម្រងនិយាយច្រើនណា unica ហ្នឹង 구어체와 문어체 두루 쓰인다 អញ្ចឹងសម្រាប់ uni ហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងហើយគេប្រើតែជាមួយតម្រងសរសេរប៉ុន្តែ unica ហ្នឹងគេប្រើជាមួយនឹងប្រយោគសរសេរផងគេប្រើជាមួយនឹងប្រយោគនិយាយផងតម្រងនិយាយផងអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់សរសេរ unica អញ្ចឹងក៏មានអ្នកខ្លះគាត់សរសេរតែ uni អញ្ចឹងក៏មានដែរពេលគាត់សរសេរប៉ុន្តែតម្រង unica ហ្នឹងភាគច្រើនគេនិយាយហើយយើងយកទៅសរសេរក៏អត់មានបញ្ហាដែរយើងទលំទលាជាង uni 자 그리고 u니ca는 의니의 강조형이다. ចឹងអាពាក្យ unica ហ្នឹងវាគឺជាតម្រងដែលសង្កត់មកពីអាតម្រង uni ហ្នឹងចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយ uni ចឹងវាអត់សូវសង្កត់ខ្លាំងទេនៅពេលដែលយើងចង់សង្កត់វាឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់សង្កេតបានយើងណាចឹងអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងឲ្យដោតអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិញមួយចឹងគេប្រើជាមួយនឹង unica គេនិយាយដើម្បីសង្កត់វាឲ្យខ្លាំងជាងនឹងអញ្ចឹងណា unica បន្តមក cat 쓰는 경우 អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើជាមួយនឹង cat មិនដែរcat 쓰니까 보다는 뭐뭐을 거니까 나 뭐뭐를 테니까의 형태로 사용되며 អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើជាមួយនឹង cat ណា cat អញ្ចឹងជាទូទៅជាជាងអាតម្រង cat 쓰니까វាជាជាងអាតម្រងហ្នឹងគេប្រើជាមួយនឹងអាតម្រងបែបណាច្រើនជាងជាមួយនឹងតម្រង뭐뭐을 거니까 갈 거니까 អាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា
뭐 내일 학교에 갈 거니까 어디에다 내가 갈 거니까 뭐 너의 결혼식에 갈 거니까 어디에다 앉죠. chứng trong sừng cọt ngôn phong hai việc chia tầm rong mình tầm rong nè nà cột thọt 내일 어디에다 내일 너의 내 결혼식에 어디에 정적 결혼식에 갈 거니까 chứng cái mình phải chỉ mỗi nâng đã chương đi ư thọ đã chương đi ư bữa tọa máu 거니까 chứng cái trong sự cọt ngôn là nó anh 갈 테니까 chứng ai tầm rong 갈 거니까 như vậy chứng các bạn đúng không khác có quan vậy ta 갈 테니까 갈 테니까 어때 장하나 갈 테니까 뭐 자리를 준비해줘 뭐 차를 준비해줘 어디에 대한 예정적 그래서 말입장 차를 준비해줘 어디에 대한 예정적 지금 mình tầm rong snaso mà năng yên snaso mà quạt điệp trăm thua với môi chẳng hả chẳng lẽ cái nào tầm rong bạp nâng cái dương phải cho môi nâng 리을니까 루머거 테니까 영 아이 도도 제 덤롱 반 위에 프라이치란 징 아 덤롱 겠으니까 내일 너의 결혼식에 가겠으니까 cái 언 예정에 lại cái nào tha 위에 앗서 스무트 위에 앗서 니해 짱게 파지 모이는 덤롱 니치란 징 갈 거니까 갈 테니까 cái 파지 모이 덤롱 능 찬징 짱어 뭐 아무튼 nâng bị rồi bắt thay em kê chẳng được không phải nâng ok 자 chẳng là một vệnh 자 tầm 뭐 으니까 chẳng nângประโยค 지금은 바쁘니까 chẳng là vì mình bịประโยคnó không nâng thọt bỏ chẳng tầm tí muối 지금은 바쁘다 부터 말ประโยคtí 삐 다음에 다시 얘기합시다 chẳng lỡ rồi bol chẳng vậy mà đón tiết là về cày chẳng ó chẳng cái vô tầm rong pin nó vô một job cho mỗi khi đại pra tầm rong unica ok chẳng cái than nó khang mấy cái than nó khang một nắng 지금은 바쁘니까 뒤에 내용은 결과를 나타내나 chẳng đại sa mua là hai đại sa đại gọi lớn nó gọi là word thật gọi là word hai đại trên này hai là tập phái gọi na xóm áo như vậy cho mỗi khi nó về cày chẳng 바쁘다 chẳng dương mình lục đa chỉnh đó 바쁘다 chẳng lục đa chỉnh nhưng đã 바쁘니까 để sai vì phải chọn là ngày vì ở miền chơi nghe chẳng nhưng phải chỉ mỗi nâng 니까 vô mong 바쁘니까 다음에 다시 얘기합시다. 오케이 그다음에 왜 이 식당에 자주 오세요? 하루 với ban chia sa mộc hàng đây bò mẹ chẳng 값도 싸고 담라이가 타오 맛있으니까요. 맛있으니까요. 짱은 제또또 값도 싸고 맛있으니까 자주 와요. 다음 위에 짱은 짱 값도 싸고 맛있으니까 무슨 지어 맛있으니까 자주 와요. 어때 dừng vậy chân cho. Bàn tay là nó đã sa tay vậy mà đón tiết kêu quát cho vậy mà đón chết chắc còn mình lộp tầm rong nâng chén có đã cho mùi nâng unican nhiều con vậy trong mình. Hai quát trong sừng cọt ngôn thật là chấm đợi nâng chén có phải tầm rong unican nhiều quát trong sừng cọt ngôn để sải đầm lai có thao khai có vi chân anh tiệt nó kia sừng cọt thật là nâng chén cái này. Chẳng mình kế lộpประโยค khang khỏi trên hay cái dây tầm rong clay chẳng mong để trên này hai chân nó pe đai nỉ dây phía chán cái phá tầm rong clay chẳng ok 자 한번 해보세요. 이거 한번 해봐요. Sao bỏ phê mà bỏ 지금 안나가는 거 예모네. 지금은 바쁘니까 다음에 다시 얘기합시다. 알라오니 đời tại là wall xong rồi kia là background đóng tiền. ở đâyประโยค 연습 bằng 연습. 연습. bằng sẽ nó không nâng hai nữa cho. sẽ nó sập hơi nâng tới nâng ngày hiện sẽ nó không sập hơi nâng ngày hơi tới.
오케이. Hai phép phong bông. 네. Bạn 해보세요. Hai nữa bóng. 아니, 디베이는 지하철역이 멀 Monica. 머니까 버스를 탑시다. 버스를 탑시다. 그죠? 지하철역이 머니까 버스를 탑시다. 그죠? 앞에 디베이 그 영화는 무서우니까. 그죠? 무서우니까 어떻게 해요? 다른 영화를 봅시다. 그죠? 다른 영화를 봅시다. 그 다음에 여기는 도서관이니까 도서관 맨먼지 님 다방 여기는 도서관이니까 도서관이니까 조용히 하세요. 그쵸? 조용히 하세요. 그 다음에 5번 감기에 감기에 걸렸으니까 집에서 푹 쉬세요. 그쵸? 집에서 푹 쉬세요. 감기에 걸렸으니까 집에서 푹 쉬세요. 오케이? 또 하나 먹네? 네. 오케이. 자, 그 다음에 Chân phiệp khó khăn also hay năng unica bị khó khăn bài mà gió. Chân phiệp khó khăn rồi viện also hay năng tầm rong unica. 어떻게 다를까요? 자, 점점 넓기 모이. tầm also unica는 바꿔 쓸 수 있지만 증 ai 플랍도 그니 반증. 본따에 also는 주로 객관적인 원인을 나타내고 unica는 주로 주관적인 이유를 나타낸다. Đợi nhầm vậy chăng? Và chạy pi mua là hai chạy lẹ việc cả lang chạy lẹ chẳng nó chẳng chỉ tôi tới cái bài cho mình tầm rong also. 번따에 unica는 주로 객관적인 이유를 나타낸다. 왜 bằng hai pi mua là hai đã chia ni phọ mà tệ to luôn cầm nật to luôn chẳng nó chỉ tôi tới về bằng hai tiền bằng vành. Ưu tiêu tha 예문 chẳng là được năng ưu tiêu cái đã màu chẳng chẳng tầm rong also thật 주로 객관적인 원인 chẳng là 뭘 하다 왜 까랑 제 스다인 chẳng 눈이 많이 와서 chẳng 눈
또 눈이 많이 와서 길이 미끄러워요. ចឹងជាក់ស្ដែងបើនៅពេលដែលប្រយធ្លាក់ច្រើនចឹងផ្លូវវាមិនល្អល់ជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងហ្មងបងអាហ្នឹងណាដល់ហ្នឹងអ្វីដែលយើងដឹងការពិតណាមួយការពិតជាក់ស្ដែងដែលយើងដឹងវាបង្ហាញច្បាស់លាស់ចឹងគេប្រើជាមួយនឹងទម្រង់a oសចឹង많이 와서 그러니까 바지모는 와서 길이 미끄러워요. 그 길이 미끄러운 사실을 눈이 오면 길이 미끄럽다는 객관적인 사실을 근거로 판단함. 당하이 플러우 나 빼다 민 플러우 능하이 민 플러우ច្រើនចឹងគឺវាតែងតែល្អលេងនៅលើផ្លូវហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងយើងដឹងហើយយើងក៏វិនិច្ឆ័យបានទៅតាម근거ទៅតាមផតាំងណាមួយអ្វីណាមួយភាពជាក់ស្ដែងណាមួយដែលយើងបានឃើញតាំងពីមុនមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតម្រង으니까នឹងមិន주관적인 이유 지물 핫ដែលយើងនឹងឲ្យជាកំណត់តខ្លួនផាយើងឧទាហរណ៍ថា 눈이 많이 오니까 ចឹងដូចគ្នាចឹងផាជាមួយនឹង 눈 ប្រយដូចគ្នាប៉ុន្តែមិន 길이 미끄러워요 ចឹងមិនថាយើងគិតចឹងនៅពេលដែលមានប្រយធ្លាក់មកច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាហ្នឹងហើយវាផ្លូវគឺវាល្អហើយអាហ្នឹងយើងគិតថាអញ្ចឹងចឹងភាពខុសគ្នាអាចយកពីភាពខុសគ្នាផុសវាបន្តិចចឹងបានទេបងអាហ្នឹងគឺមានន័យថាវាមួយគឺវាកាត់ឡើងមួយគឺវាមិនទាន់កាត់ឡើងអញ្ចឹងមិនមួយកាត់ឡើងមួយមិនទាន់កាត់ឡើងមួយជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតលើកថាគាត់តែជាកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងបងអូនគេដាក់មិន길이 미끄러운 사실을 눈이 많이 왔기 때문이라고 하자가 주관적으로 판단증 내គាត់និយាយហ្នឹងអ្នកដែលគាត់សរសេរហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់គិតទៅតាមវិនិច្ឆ័យទៅតាមកំណត់របស់គាត់ដោយសារតែមានប្រតិធ្លាក់ច្រើនមកអញ្ចឹងទៅ자ចំណុចទី2 원인이나 이유가 확실히 과거의 상황인 경우ចឹងអា 원인 មូលហេតុដែលកើតឡើងហ្នឹងបើវាជាអតីតកាលដូចថាស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាចឹងមិនដែរ 아어서에는 과거 시제 at어스 쓸 수 없고 ចឹងអាតម្រង 아어서 ហ្នឹងចឹងនៅពេលនៅក្នុងតម្រងអតីតកាលចឹងយើងអត់អាចប្រើជាមួយនឹង at어t បានទេហ្នឹងណា항상 현재 시제만 쓰지만 으니까에는 과거 시제 at어스 쓸 수 있다. ចឹងបានន័យថាអាតម្រង a어서 ហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលលក្ខណៈវាថាវានេះវាកាត់ឡើងនៅក្នុងអតីតកាលចឹងណាចឹងជាមួយនឹង a어서 វាអត់ប្រើបានទេប៉ុន្តែ 으니까 នេះយើងប្រើបានជាមួយនឹងតម្រងអតីតកាលបានឧទាហរណ៍ថា 이 책은 다 읽었어서 ចឹង check អាសភៅហ្នឹងយើងមិនបានអានរួចហើយទាំងអស់ទាំងអត់ចឹងនៅពេលហ្នឹងជាទូទៅវាមិនអតីតកាលដែរយើងបានអានវាហើយវាជាតម្រងអតីតកាលហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង a어서 ហ្នឹងយើងអត់អាចប្រើតម្រងអតីតកាលបានទេចឹងណាចឹងយើងអត់អាចដាក់ 읽었어서 យើងអត់អាចនិយាយចឹងទេយើងប្រើជាមួយនឹងតម្រងបានតែតម្រងបច្ចុប្បន្ននេះ 읽어서 이 책은 다 읽어서 빌려줄 수 있어요 ចឹងតម្រងនេះចឹងណាប៉ុន្តែជាមួយតម្រង 으니까 នោះមិន이 책은 다 읽었으니까 ចឹងវាអាចប្រើជាមួយនឹងតម្រងអតីតកាលបាន 빌려줄 수 있어요 អូខេនឹងលក្ខណៈខុសប្លែករបស់វាលក្ខណៈនេះភាពខុសគ្នារបស់វាចំណុចទី2ចឹងហើយចំណុចទី3វិញ 뒤의 내용에서 시제를 나타낸다 ឧទាហរណ៍ចឹងនៅខាងក្រោយ 뒤의 내용 អត់នៅខាងក្រោយនេះវាបង្ហាញអំពីកាលផ្សេងចឹងចា 아어서 과거 현재 미래 뒤의 내용 មានន័យថាប្រយោគនៅខាងក្រោយហ្នឹងប្រយោគនៅខាងក្រោយហ្នឹងណាយើងប្រើបានជាមួយនឹងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតកាលបានដូចគ្នាហើយ 으니까 ហ្នឹងក៏វាប្រើបានដូចគ្នាទាំងអស់ទៀតអតីតកាលបច្ចុប្បន្នអនាគតវាប្រើបានដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែវាខុសគ្នាកន្លែងណាមិញនៅខាងលើគេថាម៉េចអាលើហ្នឹងវាប្រើជាមួយនឹងតម្រងអតីតកាលអត់បានទេអាហ្នឹងណាប៉ុន្តែខាងក្រោមប្រើជាមួយនឹងតម្រងអតីតកាលបានវាខុសគ្នាចឹងចឹង 눈이 와서 길이 미끄러웠어요. 아니តម្រងអតីតកាលថា 눈이 와서 길이 미끄러워요. 니가 반 눈이 와서 길이 미끄러울 거예요. ផ្លូវនឹងល្អ
ផ្លូវល្អិលផ្លូវបានល្អិលចឹងមានន័យថាវាប្រើបានដូចគ្នាទាំងអស់នេះក៏ដូចគ្នាដែរ 눈이 많이 오니까 길이 미끄러웠어요. 눈이 많이 오니까 길이 미끄러워요. 미끄러울 거예요. 반ដូចគ្នាទាំងអស់ដែរអាហ្នឹងអូខេ nè 네. 그다음에ចំណុចទី4